En ya rob dan burom man la kapor. En ya rob dan burom man la kapor. En ya rob dan sngongo man la kapor. Ka burom hak pa badau kon beraman sem bakoin. Hak kerteng upa badau kon beraman sem bakoin. Kok pa cumi ubah bene kalong kabakot kerteng cumi. Kanwan kahima cumi kalong kamon cumi hak hidau ubah bene. Tuai minta cimbang cumi kepala asli. Batu maki kirangkang cumi. Kumbang lima bibalas ni Barbara lam Nisha Kachin Shoy, and Red Tulad in Ampas New Amen. Kublai Kumaria, Kabadab Lakachinai, to try to have Pab Lakurkui Pandey, Malakurkuya Sok, Bojong Ha, Jesu, Kumaria Bakoi, Komjong Lay, to one of Mentaj, Nabo, Mentab, Hobor, Shinyak to me, Amen. Ngang Ye, how lay Bob and Gorbaro. Unong tha ko benem berkakan deu, badhau Yesus Kristus kon bamarway jumu, utrai jumi, yau bala punau mensem bakoi, yau bala khana kamaria thai sopi, ubale shale ben habo Pontius Pilatus, lasana pnayo, ulayab latebyo, ulahia shak bayab, agasni ke balale mi parna ke bayab, ulaki ushaknem, ushawish kamon ulay pa prengor baro. Nang tao ban bisya ki bei bayab ngange yau men sem bakoi habalaka thali bakoi hag jesin do ki riu koi hag chima bi ki pop hag mi pa kado madhar ji bom jukot amen kok pa bom jukot ngaterwa me ya kamen bakasna kamen sem man jingisynei-blei ukon be jomni utrai kan rajnya Yesus Kristus Panpimbiang kanta ki pop chungi bajong kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Namar kachi shashitam bakodi sarjumu. To isne yangi kapathe barok away. Kukpa bom chukut ngaterwa hami ya kamet bakasnam kamen sima Jingisynei-blei ukon beye chomi utrai kan rajmu Yesus Kristus Panpimbiang banta ki pop chungi bajong kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Namar kaching sa shitong bagordi sa chungu. Do isne ni badya kapathe barok away. Kukpa pum chukut Ngaterwa hami ya kamet bakasnam kamen sima Jingisynei-blei ukon beye chomi utrai kan rajmu Yesus Kristus Panpimbiang banta ki pop chungi bajong kapathe barok away.
Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Pabam jukut Ngatarwa hami ya kamen bakasna kamen simat kajlongle ukon me ye jami utrai kan rajung Jesus Christ ban bian kan ta ki po jumi bajong pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Pabam jukut Ngatarwa hami ya kamen bakasna kamen simat kajlongle ukon me ye jami utrai kan rajung Jesus Christ ban bian kan ta ki po jumi bajong pertei barok away. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Namarga jingsha shitong bakordit sar jong u. Toi sin e yang i badyak ki bapang ki bashitong. Kublay bakhoi kublay benbor kublay belinchinom. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Kublay bakhoi kublay benbor kublay belinchinom. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Kublay bakhoi kublay benbor kublay belinchinom. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Kalithani joga ching Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei ka bakar soina ka syadam ko pabam chukun. Toi sin e yang i badyak pertei barok away. Ko Jingisynei-blei ka burom bakrau tam. Nia roi ka jingrau jami. Ka jubab nga shanya hame. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ka jingmaya bamla syamphang. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ka umpoliu bakar soina ka jingmaya juga Trinity bakhoi. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ka baumla ban syamphang da ki briu na da ki angel. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ba mi ka jing imat ka jing kemen. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ka bakam kor bane ka baneng. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ka tulong ki kam phla ba ki jing phla ba ro. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ka bakan thop ya ka perthei ba ro ka we. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ba wan hiar sya ka perthei ha ka dor ka ten balawan long do. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka deng mong ka do no Jesu. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei ba don ha po ka do no Jesu ba da Jingisynei kam ta mi ki nong pok. Nga shanya ame. Ko Jingisynei-blei
badon haka Eucharis bakhoi nga shania hame coaching isnei Jingisynei haka balaseng haka balang bakhoi nga shania hame coaching isnei Jingisynei haka baptisma bakhoi nga shania hame coaching isnei Jingisynei bapan manhok yangi nga shania hame coaching isnei Jingisynei basenrana kaching im jangi nga shania hame coaching isnei Jingisynei bakadop yangi kamtam hatmer kaching yam nga shania hame coaching isnei Jingisynei ba ayangi kaching im bane junom nga shania hame coaching isnei Jingisynei badon rangkat bat ngi haman ki banta kaching im jangi nga shania hame coaching isnei Jingisynei bayada yangi na kading dujong nga shania hame coaching isnei Jingisynei ka atiar kaching kala ka bamot kinong pop edonon nga shania hame coaching isnei Jingisynei kaching lango ki angel bagajing bam shampang ki rukhoi nga shania hame coaching isnei Jingisynei kaching bam la shampang kaching mayaw blai nga shania hame coaching isnei Jingisynei ka basayangi na kaching janjar baro nga shania hame coaching isnei Jingisynei ka tolong kaching suk bat kaching kemen jungi nga shania hame coaching isnei Jingisynei ka bakhoding na kaching suda kaching imba shisha nga shania hame coaching isnei Jingisynei ka bakantup ya baro ki mati jongu nga shania hame coaching isnei Jingisynei ka pan singet jong baro kaching thau blai nga shania hame coaching isnei Jingisynei ha ka babaro yo Jingisynei nga shania hame coaching isnei Jingisynei kaching tingan bathiang yagito ki baleng amen sim nga shania hame coaching isnei Jingisynei kaching kermen kito ki bado jing kermen nga shania hame coaching isnei Jingisynei kaching jathat kito ki basyam janjar nga shania hame coaching isnei Jingisynei kaching pelai na ki khlam nga shania hame ko snambat ko umbatoi na kadono jong Jesu banlong ka thamei ki Jingisynei yangi nga shania hame ko snambat ko umbatoi na kadono jong Jesu banlong ka thamei ki Jingisynei yangi nga shania hame ko snambat ko umbatoi na kadono jong Jesu banlong ka thamei ki Jingisynei yangi nga shania hame. O Jesus, our divine Savior, you have said, "Come to me, all you who are weary and are burdened, and I will give you rest," in Matthew 11:28. We come to you at this moment, at this hour of grace, to receive your blessings, to receive your mercies. O Lord Jesus, at this weary hour, we offer before you all the world, the entire creation, to be cleansed by your precious blood. We offer before you all the sick and suffering, those are suffering from incurable diseases, those are at the point of death. We offer them to you to be cleansed by your precious blood and heal them. We offer to you all those who have died, especially the souls in purgatory. O Jesus, by your precious blood, wash and purify them and grant them eternal reward in heaven. We offer before you, O Lord, the entire world, especially where there are no peace. Lord, grant peace in Israelites and Palestine and in different parts of the world where there are war, where there are conflict. Lord Jesus, may your peace reign. O Lord Jesus, show your mercy upon all the sinners, those who are living a wayward life. Have mercy upon each one of us, O Lord Jesus. Cleanse us of our evil habits. Deliver us, O Lord, from our sinfulness. Jesus, sanctify and purify our every thoughts, our every words. Deliver us from all the sinful habits that we have. Cleanse and purify us with your precious blood, for we believe in your cleansing power in the precious blood which you have shed for us on the Calvary. O Lord Jesus, thank you for your loving mercy towards us. Thank you, Lord Jesus, for cleansing us and purifying us at this very moment. Thank you, Lord Jesus, for dying for us on the Calvary. Thank you, Lord Jesus, for staying with us in this blessed sacrament, to heal us, to give us peace, to enrich us with your graces and blessings. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings that we have received at this moment. Thank you, Lord Jesus, for the blessings and the healing that you have showered upon all those who have joined us online for this chaplet of mercy. Continue to, Lord Jesus, bless them. Continue to shower your blessings upon their families.
Lord Jesus, cleanse and purify us, make us whole, and make us holy by your power. Thank you, Jesus, for all the blessings that we have received. We give worthy praise, honor, and adoration to you at this hour. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. En jag rör jag try Jesus Christ. Amen.